Mangkana mun Rasulullah ana wa kafilul yatim hakadha. Engkau ben orang sealatin anak yatim ya akhirat hakadha pada ben riya iku. Tak jauh along polong. Mangkana paling bagus setisah mun iti saja beda anak yatim apa ela cini. Tapi paling cuban tisah mun iti saja beda anak yatim apa terlantar. Paling bagus Roma mun Roma dia beda anak yatim apa ela cini. Tapi paling cuban Roma mun Roma dia beda anak yatim apa terlantar. Setahun sekalian bedeje teman nyapur makining 10.000 kak kajet tem ni kenapa napolea berdi keng ngusar cetak kamu tupak kamu harroman kak dintu faida raja man masahayaduhu ala ra'si yatimin rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajah mun beda orang yaum asyura nikah ngusap ke cetak kajet tem setiap situng obu dari cetak nikah ngangkat derajat dari orang sing ngusar mun jatem obung 2000 derajat yang kak mun jatem obung pak ibu sing ngusap pak ibu derajat yang kak beda saya tanya mun cetak ke gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Subolja, Kiai Haji Imam Bukhari Muslim, saya sangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Ajunan Subolja, Kiai Haji Imam Makmum juga sangat beten kaula ta'ati. Ajunan Kiai Khalil, ajunan Kiai Haji Masduki, ajunan Kiai Syarqawi, ajunan Kiai Suryadi, benda seteja para kiai, seteja para kurus ampun alengki nuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten gaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten gaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh secara istimewa pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil, Eki Kak Dinto, Bapak Rifai sekeluarga, Sikak Dima kesempatan makin abada aki acara haul terjukan tasyakuran rumah. Semoga panapa seeka hajat sareng tuan rumah doa pengarep seteja ijabah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngiring amuji ben asyukur dak ke Allah malam semangkin kau leban ajunan bi Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat alakoh kebagusan majelis zikir asareng kalaban orang-orang seemul jaki Allah, para guru, para ulama. Semoga kasayan melembangkan Kak Dinto benih cuma kasayan saya pada ngaki itunya seteja hadir. Semoga apapun dalam keadaan saya sampai ngadep ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga kau leban ajunan makin benih keng tak sengkah, benih keng tak leso, benih keng tak payah jenuh-jenan ketinika kan siang kuleban sampian kasaba nggih malam nika ki hadir untuk nyampurna ki acara Pak Rifai
acara malam makin di kesukses benih marga kula ben ke khori rabu kak kantoh marga sampian entar maka kula ben ke khori depak mun sampian tade ya gagal acarana pahi kawal di bagian tepote nih buh anti peluru nih kan kula maki dateng jauh mun sampian tade ki burung tak teti dungka-dungka jauh maka tidak orang kepakuna pidato kula. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Nyari yang coba ada pang ngucap tak beres. Jadi makin ke acara sukses gara-gara rabuna ajunan. Semoga ajunan serabu kak dinto sareng Allah peringi balisan kelaban balisan dunya akhirat. Amin. Ngaturaki solawat dan salam dek Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari petang putu eki bekaterang ilmu sekalaban ilmu kak dinto kaulaban ajunan bisa apitaki antara halal kalaban haram antara hak kalaban batil semua kesadaran hadir termasuk dari kelompok-kelompok sekaging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ketika abahas masalah mate maka orang mate kak dinto bahas bi orang sodi merupakan pembahasan yang bersifat gaib. Kita bagi kula ben sampian ka mate ni kacomani ngaleh selama manusia mate salah stari nama teh katinapah kau leben sampian tak oning ilum kopur ngak napa tak oning lah yang tanpa kala bentengal kaula ajunan alam kopur neka ki inyamai alam tunyah nyaman sementara arwah ruh kak dinto tempat aki secepon ulama beda seadabu fi a'la illiyin beda seadabu fi sijjin beda seadabu aki mu'allakun bainas sama'i wal ard kak dinto merupakan alamul barzakhiyah yang Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan al-hayatul barzakhiyah odi tapi ka odian sebangsa barzakh sekulaban sampian tak oning lah karena kaulaban sampian tak oning katinapa posisina orang seampun seta maka kaulaban panjenengan cuma bisa mastiaki cek sesete kak dinto salamet kalaban cara itu aki ya boleh na boleh karena kaulaban sampian taoning katinapa ben kondisi na orang sampun seteh selamat napa punten maka kaulaban panjenengan bisa amas teaki cek sesete kak dinto selamat kalaban cara adua mungkin almarhumin almarhumat dari bengesepuan Bapak Rifai sampun seteh kalaban iya kole kati mungkin kak dinto seteh jatusan ampun esapora sareng Allah amin ya kenapa geng gelak ke khori tojo mik sedeng kula mik colbeng ke dalam ni. Cak dekat sana kamu nek kene pak katon cak dekat tok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ketika am bener bada orang atingkal tunya ternyata bina foto napas itu aki. Tak usah aja lancang mun dina foto ni kak. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka saja tua naring sepone ka sepora sareng Allah. Amin Allahumma. Lancang kaluh oba kesebandaan. Astaghfirullah li wa liwalidayya. Astaghfirullah li wa liwalidayya. Saja tu sana orang sepo sepora Allahumma lancang galuh oba kesepandaan boleh astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi bapak sesete tu sana isapora embuk sete kia tu aki kia astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah macadi mate teloan sebutnya mana mak lebede isapora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah beni misnari kanto misnari compok ni dikit bayang mbak mau denda gula
Yang penting sudah ada usaha doa, sepenting pada usaha enyo ona kisah porah Kanjeng Nabi sa'adabu. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya. Tang umat ring am bener, yang nang hadis ada am bener okay? Tang umat ring am bener termasuk umat saya kini seri Allah mik ngukos nih kah. Oh jadi tak cian gelu ini kemudian nom kerker gula lagi. Ada sebagian orang am bener kadin to saya tetu sana banyak, bahkan dalam hadis dinyatakan kal jibal. Jibal ni ke gunung iba tak pada ben jabal, mun jabal ni ke situng gunung. Kalau jibal gunung iba tapi make anung gunung wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Make banyak dosa isapora sareng Allah bidu'ail ahya gara-gara itu akibi seodi amin Allahumma. Aslinya ke paimot kak kagula ben sampian makle kula ben sampian nak foto ni kayak siapa pagi. Mangkene kesesuai dengan teknologi canggih globalisasi masuk sehingga pendidikan nak foto kaulaban ajunan terganggu di bidang masalah agama. Televisi mungkin setiap orang andi setiap compok, HP nekuk tungideng kaulaban sampian sehingga pengajian sesifat tasalap pada bi lambok sebelum maurib ngaji Quran, mari maurib ngaji Quran. Nika mungkin mulai elang pakalabi burleburan. Bahkan sebagian orang tua mungkin gak dinto cenderung mun andi anak le kelebih gampang untuk masuk aki pendidikan formal etempeng penting aki masuk ke pendidikan bersifat madrasah. Dan kula sering ngebala iman keaman punten sekolah formal ni kata klero keng cuman sesalah mun gara-gara formal sampai madrasah tak ipa sekolah kan banyak mungkin ni kan ki laku sekolah SMP negeri lemalem les seng malam mah belajar bersama madrasah tak milo Quran ada tak ngaji bi ustaz tanya aki ki Senin me tak masuk demen ni les tak ki Selasa los ki Repu los bila saya ajar kitab ya tak ajar sekali kula ngebala iman kak diman kula ni kak sekolah SD kula sekolah MA S1 kula bahkan kuliah S2 tapi kula ni kesulam sabina ajar mah kita tak tahu biar yang sepone ke ya ajar di dimin seni kecukan Quran ya ajar di mah kita uning ngaji sehingga benih masalah kelero ketika masuk ke formal sekelero kak dinto ketika gara-gara nabeng formal kula ben sampean sampai madrasah tak ya ceraki kana foto kaula panjenengan. Bahkan mungkin bengkalan pah bade sing ngocak aduh mun karo madrasah teti apa kana iku teti apa teti orang teti apa bumun pan lulusan madrasah teti coba Mekas ini ketua dipimpin dimin sareng bupati asmana Kiai Haji Khalilur Rahman mek Kiai Haji asli lulusan madrasah kan Sumenep Kiai Haji Busrul Karim mek Kiai Haji lulusan madrasah Sampang Kiai Haji Fannan Hasib mek Kiai Haji madrasah Bengkalan Kiai Haji Fuad Amin mek Kiai Haji asli lulusan madrasah malah ijazahnya kelebak cuma SD aja pun kuda galak bengal ngucap lan orang ngala seta menurut dia toko eperong colok bang kita nyaki sampai cuma ijazah SD mek teti bupati Kiai jawab sareng Kiai Fuad ajeng kok SD bupati mun sampai andi ijazah SMP teti presiden kok Gubernur Jawa Timur pernah dipimpin oleh Kiai Haji Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernur mek Kiai Haji lulusan madro presiden pernah ada presiden yang bertitel Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur mek Kiai Haji lulusan madro punten apa cang takdir manusia ni kami ke madro semun Allah yang katengki kaingki makila S2 S3 mun andi takdir jual sati kan engki tadi kula ben sampean coba ukur dia ada punten ya tore sekolah formal ya tore kula sering ngebeda iman kaman ya tore potran sampian pemasuk SD SMP SMA S1 S2 S3 S tungtung S campur S degan S beken S apa juga ki kapi balik yang kurang sabar ke Surabaya penganle ke Jakarta aja mulai munti telebeni dosen doktor profesor pro ola pro tahunan pro seki pro pokok mun tak tega titun butun jak pemulai anak sampian tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi pemuda ni kebedarkeun namun ku Allah situng mun ngarte ilmu agama oning halal haram apa jeung lema bektoh begitu itulah tengki mun tak apa jeung dak gunana kayak gini bang cek pun lagu ruah walaupun hidup 1000 tahun
kalau tak sembahyang apa gunanya? Badan apa tak ada? Hidup bagaikan pungkana acem. Terus ya kok. Pani lagu lanjut. Terus lagi. Kalau berkes bayar ada tak pun ya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Aslina ki aslina. Kau leben sampean nikah masuk surga ni aslina bening adalah kiamal. Nikah untung aku leben sampean. Maka kajian Nabi menyatakan la yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amali. Sampian sateja gadin tubudian i akhirat tak masuk surga kalaban amalah. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Maka saya kok masuk surga je benih kalaban amal. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmati kecuali bi Allah paringi rahmat. Artena sema masuk surga kau leben ajunan kak dinto rahmat kani serna Guste. Lah karena rahmat sema masuk surga. Lah nang ni ka kulaban sampian ate ni ka beda lega naga. Ana apa sebab kau leben sampian mun pa masuk surga keng marga amal. Amal saya anda laki kulaban sampian amal kamma saya anda laki naga. Amal kamma bukti kulaban sampian bajang bektona beri rekare. Nggih napa nggih? Mancok kelu mari mancok bedengarin bekto bah bajang. Bajang ah esena reng sabareng jemuran pancok nase anak reng kesun kopi beker apa na boleh sebelum bajang pas HP na hilang. Imis call masuk esari lo itu mudah mah HP aja. Bekto tak kok tak ada tulis apa aja ngalah uduk. Kapan ada takbir? Allahu Akbar. Aduh, jejok ke sepeda HP aku. Ini sampai assalamualaikum ingat ke HP tok je. Allah siapa jeng bahita bang absaab. Ini na bangki. Karena setan ni kata ambu, kagu lebih sambian ibadah ni kata ambu. Mun bisa pasengkah. Akhirnya tak apa jeng. Duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan, itu ketomanan. Mun bisa cai pabajang tak bajang sekali kula ben sampian. Keng mun bajang. Pasang kapakun bisa aja ngaji. Le cara setan aku dan ni lain. De remah cara nama le bajang tak peratu akhir bajang pagonteng pa andi aroma sa bajang abang ni ka ibadah peratu. Akhirnya pagentengan kak kurang genteng kak Allahu Akbar kurang genteng Allahu Akbar itu. Akhirnya pak omber penyakit was. Ni kebi setan kak. Si jeding nyaman na walhan, si paimaman nyaman na khonzab. Ni kan nyaman na setan. Tega apal kapi gula. Noleh tegepog dia. Jadi jeding ni kan benih pah ada setan na bu walhan. Aja ke sampean si audu no. Mangka sampean mun kol telok malam masuk ke jeding bah macam beda orang ngatu dia tanya aki walhan ya ngako ko. Pola tebak kamat tua dia kedok ban canteng leceh dekanya. Lemon tepan ni walhan ni kah? Abu, tak cukup sekalian niat kah? Mah krokeng canteng ke waragi ka aing. Nawai. Asyhadu an la ilaha illallah. Nawaitu sauma ghadin an adapuh. Entar kapasaan bareng niat. Sani ka magi abajang mulai tepan setan. Allahu Akbar. Kurang bagus buk asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kurang bagus kak asyhadu an la ilaha illallah usolli usolli fardhu dhuhri niat kau le pejeng duhur beniasar kok. Bi setan dia gelak tompes mata nek kok. Allahu Akbar Allah adzan banyak takbir je kak. Macam sampai petong harokat gemed ban baju ngebetal ada saya. Makanya jawaban ulama tarkul ihtiyat lil waswasah. Cara nah membecek orang waswas situng cek tengate. Sampai men waswas buk cek tengate lebah terakang kapi. Kan waswas ni macam-macam. Beda waswas ni kan najis. Maria beco kapan keluar ngak sing alat tesan abeco boleh. Keluar boleh ngak sing alat tean abeco boleh. Tak ada mah ni dekir. Beda waswas ni kan najis kemi. Maria kemi agela.
Enggak sing metu boleh, kelai boleh, enggak sing metu boleh. Apa jabok ngres dekir ya. Muntah apa jabok sekeng bae kelai don. Maka caran pun ulama tarkul ihtiyar. Cek tengah teh, mun waswas cek tengah. Setan saya kotok yatere laban buk. Allahu akbar tak sabihin mata aja tak sabu. Ya cek bencolok benati mun bencolok ya betal bo jangan tak sah. Dadi laban. Ini kacaran setan. Iki napa ki? Lah kaula ben ajunan mun keng ngandalakina bajang ketika dinto masuk surga tak kira masuk Kak. Makanya dulu pernah ada orang ibadah lamanya 70 tahun. Ibadah sahabita 70 tahun. Itu pun tidak bermaksiat. Sampun iya khairat cepun ulama akhir tempong bucuk lebih 70 tahun sampean ibadah tak buang sekali buku jok kencur nebak tusah ada sekali akhirnya cepun Allah ke malaikat pemasuk dia birahmati pemasuk katang swarga ngaku itang rahmat tanda orang ya Allah dan gula tak masuk swarga na ajunan kalaban rahmat dan gula masuk swarga kalaban ibadah dan kaula makle ikresah makle pangki faidana gula ibadah 70 tahun tak ala kau maksiat tembang nikmat ta dua tengal kalaban ibadah 70 tahun bi Allah paringi nikmat dua tengal ternyata tak sepenting ki rajaan nikmat ta dua kudu kan sampai ni kenikmat kapi kan keng tak ikhlas nikmat ni kamu tak sakit neng ni kenikmat keng tak ikhlas sah seikhlas sah mun sakit gigi aduh ngatela orang akan dopegel ngatela orang akan boci ngatela orang berkak ceremet keng mun tempon tak sakit gigi tak ikhlas ngucai orang lebur yang kina bangki tojuk sanikah nikmat keng tak kira oning jak nikmat se oning orang se bengkong ngebitun butun bak polo dah mun lebih tun butun panto jo pahirak aduh beda bengkong ngak ada eko teti pulang buat tak ikhlas sejak beda bengkong ngamangkan kanjeng Nabi ada bu as-sihhatu tajun la ya'rifuhu illal mardo sehat ni ke mahkota keng tak kira beda sadar kecuali orang dalam keberadaan nikmat ni kalau cabut. Walaupun sampean kan ngangkup nikmat ni kamu oleh pes banyak, nggih. Andi mobil telok, pun bulan andi gaji 10 juta, padahal punten Kak. Mangkana kula ben sampean ketika lo pakai nikmat saya beda bi Allah saya pada ngaki pah ngarep nikmat selain, maka kula ben sampean tak kira to bunga magi bila. Makanya pun ulama orang sesampurna ni kebeni orang sepekal sampurna ni ke orang sesyukur ke Allah banyak meskipun tunyana tak banyak tinggal dengan ampun titik tunyana keng mun syukur banyak soki napa boleh soki tunyana pas soki syukur ni ke soki duga alengki tandi tunya saos keng mun syukur apa banyak tenang ate Kak kula sering abdi contoh ema bere andi sampai situng ning situng sampai nah keng iya aku je nikmat alhamdulillah andi sampai situng pangeran kula mun siang tak nganggur bisa ngarek lo parluan mendadak kening cual bisa titip se sampai na ning situng keng pulan asyukur ngaku je nikmat dari Allah bunga luar biasa ema temur andi sampai sanga keng make sampai na sanga tak ngide tedung kere pikiran ben malam de macarana icu bere sampai situng iblia mak le beki sampai na tibi se sanga mak le kena sepolo. Jadi ternyata tak bunga ni ke beni marga saya andi ke orang. Beni, keng kula ben sampean tak syukur kalau benikmat sampun paring akibi Guste. Jadi perasaan tomak ni kasih bahaya. Bodi nak kena gini nangis tengah imbung nangis tegepok benem babi embai tanya aki kaki mik nangis bedapa jong tang bese elang saya budi nak desa di bikota itu ambu senangis saya ibu jibi kau ikan tena ya saya ibu ambu ya saya ibu ni kapan dibeki Kak kapan dibeki beni ambu senangis sajan santak senangis tanya aki bimba beh kaki mik saja nangis jong jak bese di bikota mari ikan tena saya ibu nyampit senakana jok segi ketang bese gelo tak elang kan engkau setia andi 2000 eko ning tambahi Kak, tambah na benapa ya? Pahigan ya mak le 2000. Cok segi ngata hilangkan nanti 3000. Teti tak kira to bunga, tak kira mari. Benih kalau ben masalah dunya, masalah ati andi perasaan toma. Makanya dalam masalah nikmat, aku nikmat saya paringi pangeran dek kaula panjenengan, maka kaula ben panjenengan bekal bunga odi dunya ni. Amin Allahumma. Mun bajana nikmat ni kai kala bi Allah, cek pikir seelang kare na pikir jadi kula ban sampean muntunya tade cek mikir seelang mun mikir seelang tak gitu tedung pikir siki bede kan pakun banyakan karena tak nggih Kak andi peste 1.000 sabak ke dumpit-dumpit aja sak celana sak budi ntar ketuku rokok buk dufungkos paningala apa ada dumpit dah
Alhamdulillah hilang. Apa kak? Dumpit le elang je sak dina di biko. Mi syukur je elang kak. Taya le alhamdulillah karo dumpit je elang bengko ngapakun ko. Artinya ada remah. Sampian mun beda nikmat seekala abi Allah. Cak pikir nikmat seekala, nikmat segi beda ni kepikir. Tak kira banyakan seelang pakun banyakan sebe. Ada karo pintar ngocak kak mun kehilangan pada nangis dia. Cuman dia pun kitab lah la yudraku kullu la yutraku kullu mun tak bisa kala ko kapi je tina agi kapi salah tak bisa ngelakoi pada kami pola sampian oleh hidayah bisa ngelako sini kala amin Allahumma makanya beda tungeng ni kekeng tungeng lambak beda orang aku punya kejutan ke si bini aku punya kejutan ke si bini andi bese beli sepeda tak asak-asak ke si bini sebeli sepeda arami tak asak-asak cang tibing aku beli surprise kejutan deki mak si bini wah bunga deh beli sepeda. Akhirnya tompak depak gubung koni deng roman ngeng lek di mak kak lek ngeng tak ngiding si bini bodai dapur rakora pulan si bini tak lem ngiding akhirnya selaki ini ketoron kontak kayak pecekak pakun tak epatik sepeda toron ke lum dapur pahi kana mayu kaki keluar beda apa kak mayu mentro tawe tekuk tanah ngapain giba beda apa mayu lah keluar tekuk kan lu kok kapan depak keluar ada ya lek ya ada elang apa kak alhamdulillah can selaki bah sujud syukur selaki bingung si bini beda apa mengaring gila kaki jak beda apa dah iya lek kok gila je endik rezeki terus bikok aku beli sepeda motor tak asak-asak ke kaki yang tibing ke bayi kejutan terus bikok iki beda nak ki buru kaki pelan elok-olok tak lem nyampit engkau ngoni kaki ke dalam terus ya ada je elang sepeda bersepeda nak elang kaki mi asyukur engkau kan asyukur lek sepeda si elang je engkau pelan turun lek. Coba bayangkan, mun pah engkau tak turun di sepeda, buru pah sepeda na elang, kan makin engkau elang kia le eko. Ini kan nyaman nah. Jika engkau cerita tak tegok tak ada mun dinak sudah aja. Makin sendu umek tak gerengki. Cuman dari kejadian ni kehulaban sampian acer bahwa ketika nikmat ni kebejana ekala abi Allah cek pikir seelang pikir karina sikit beda. Insyaallah hulaban sampian ati tak cek susana. Amin Allahumma. Pon, jadi setiap nikmat oleh Allah yang diberikan dek kau depan cenengan tak usah saja dua tinggal saus penting akiban ibadah petong puluh tahun kak dinto tak sepenting pakun rajaan nikmat saya paling aki Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata Rasulullah la yadkhulu ahadum minkumul jannata illa la yadkhulu ahadum minkum al jannata bi'amalih sampian kepi kak dinto tak ada saya masuk surga kelaban ngangkui amal lah tak ada wala anta ya Rasulullah wala ana maka saya kok masuk surga je bening nganda lagi amal tapi nganda lagi rahmat taipun Gusti lah cuman rahmat Allah kak dinto caipun ulama beda seekon le beda seta ekon le salah satu cara ngak oleh rahmat Allah kak dinto kalaban iba mun masuk surga rahmat nggak oleh rahmat kutu ibadah karena muntah ibadah tak kala oleh rahmat dari ajunan Allah artinya kau leben pancenengan kak dinto ibadah seekelako ke Allah mungkin ekebay masuk surga kak secara rupa-rupa tak bisa karena mun ekebay porop na nikmat tinggal saus tak bisa na boleh nikmat selain bisa ngakan bisa aketub bisa anyabah na boleh keng pas sampai sakit gula ben sampean peng elong tinggal saparo karo keng situnga saya tak peng arokok keluar kokos dari elong selaja lah tak nyaman apa na boleh ngadik bering ruah tepeni penyakit pah elong tinggal kepiro beda kan tu tinggal kepi elong cak mungkin gula nguti akil 15 hari cak dengan balsam tak ada bau nanya arok om ada bau na sakit ami pah elong tak dingin apa sekali cang gula keng komun KPP kining jaga aja engki ya mun KPP bodang tak ede kak nagin vaksin tu kok keng cek saran engki keng pada susah maki kuda kira pikiran 15 hari sakit bulan bah sakit ni bendian tak kok bah ni bini pada sakit te jompo engki pramila kak dinto kalau sudah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka tore tua aki almarhumin almarhumat dari keluarga bapak Rifai sampun sete menter paring na rahmat ta Gusti Allah amin Allahumma sehingga almarhumin almarhumat sampun sete saya khole melemangkan kalaban kenging rahmat Allah pasalamat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau dalam keadaan ngaku itu sah beda sekitar sapora kalaban perpangkian melemangkan kalaban perpangkian haul mangkin sareng Allah isapora setaja tu sana amin
mana bi ampun beda tempat selangkong sae beda rawdatun min riyadil jinan samoga bi Allah yang ka yo beda ke tempat selangkong tengki pole amin Allahumma. Nomor 2 selain atua aki almarhumin almarhumat dari bangsa sepona Bapak Rifai kauleubeun ajunan ngiring ngas teteh hadir ka haul ni kecepon ulama kulebeun sampian benih nyanda tatangga aslina nyanda abek tibi kak jadi ntar kak kantu kulebeun sampian ketika antar ka haul ya Allah kira-kira abek kana kuleku si ayah kholeh bila bektona deuni kasih tae pangki mas alamatena pasti keng bektona tae pangki pulan ngodah punten kak tak kudu tua mate ni kak pulan sehat tak kudu sakit kula pulan ki umur 30 tahun pada tak temu cak mati di budi kak iki menteri ki lanceng umur kapi amin mun masalah mati na mati kapi keng bekton tak pangki pramila gak dinto seidentek kula ben sampean sehari semalam nika mati ngare asli adentek mati keng identik sambi ngare ka pasar adentek mati keng identik sambi kapa sampean mangkin ngaji nih adentek marina pengajian cepon sera pengajian mari kula ben sampean ki odi mangkin ni kula ben sampean asli adentek mati keng identik sambi ngaji makanya sagus-bagus adentek mati ini kekelaban kelakuan bagus tapangki ben pate kak dimah tergantung si identik biasa na orang ini kebekal tapangki kelaban pate tergantung biasa na identik kak dimah kenengan mun identik pasar to ampo mate pasar kan mun nulian si identik sabe ampo mate asaka kulandi matuah ering mate asaka kira-kira mate ni tak milih orang sehat tak milih orang sakit asaka nih kak cek saking bedi bungkona pula tak nyaman boten asaka kol 11 itu menyandar ke bungkona pau tatang ke sekale ke itu rotnya ku keng istirahat kol 12 datang dileke pakun nyandar ece ke itu kok keng tedung kera asaka nyandar ke bungkona pau mati saya nggak sampean mun asaka kak saya ngajak nyandar ke bungkona pau nyari bungkona kurumis deh ya insyaallah tak langsung mati apalagi kelenger gelu iki wa kam min sahihin mata bi ghairi illah banyak ring beres mata tak ada markana wa kam min alilin asahinam minat dahr ben banyak orang sakit etek dentek tak lum mate tina cek cekel kula mati tibi je keng dari debu ulama kak dinto ternyata tak kotuh orang mate kak dinto sakit tak kotuh orang mate ni ketua tak kotuh sebab perkara raja kak iki na bangki terus kadang keng tatal ke pulan jantung tak kuat mate keng tapak-pak mate pula bu ijeding mate banyak elong compok keng yom cium mate sepeda motor nyium metrek santak senyium tega pendarahan cang tibing terus selamat tuh di ke rumah sakit terus bunte bi malaikat terus pu rumah sakit nyabe mate tak bisa mati kuleban sampian nikah keng cuman mun kuleban sampian aroma saja bekal mati cepon ulama seten pun tenah orang se aroma saja abe bekal mati sepertama an-nasat fil ibadah semangat di dalam ibadah tak enteng kuleban sampian amin Allahumma buktena ribaring ketika banyak orang mati kan aroma sekuleban sampian cek mati thank you kak tatang ke cuborok mati cirojo mati mor mati kapan pengharam tak kok mati giyak abu saya tak teman Jumat roh udah ada mangkat kan engki na bangki selok teman adik kiran atuh noro aun coran kembong maca burda kan sedih ke orang ini mau ngak ke mati maka kita ibadah makanya pun kanjeng Nabi ada bu kafabil mauti wa'idho cukup ingat kepat ini kebay mau itu tak usah ngunceng kiai untuk pengajian sampean sepenting kor bisa ingat cak abek bekal mati bagus tibi maka ada kuliban sampai nikah sunat taki ziarah kubur kuburan ni kenapa faidana tadzkiratan lil maut ketika angkat latok patok ke saya Allah idinna kulaku tanpa belian kada ariya saya kenengin tunya ternyata kulaku makiro tingkat beluk tak kenengi akhirah kuliban sampean beni cuma ma pernah roma tunya ya akhirat pada apa pernah roma saya tunya kak saya kenengi apa aja keng cuman sekelero mun kuburan tak apa pernah kalau benar apa cara ma pernah kuburan cepun ulama kalau bentelok perkara kuburan kutu pa pernah sepertama bis sedekah kata ni sampai ke Daja sampai ke Tanjung sampai dek pasar Selasaan sampai dek ke Bunda Jaga Batu Mermer kan banyak yang dikuk canteng tinggi kak onta laki tore mun sampean lebet ke Daja ni ka masang napa tak masang
si masang. Si tak masang, si tak masang. Coba mun sampean lebat di kepah nuku obeng 110.000 atosan ben poluan du lamber mun kudu masang berempat. Ongguan 100. Ya, siapa sih masang 100 ya? Obeng adu lamber atosan ben poluan mun kudu masang berempat saya pasang. 10. Dekung lebat boleh andi obeng 115.000. Berapa saya bagi? Lemai, bukan pentran ben gulanya mana kai. Dekung lebat boleh andi obeng 116.000. Berapa saya bagi? 1.000. Tadi gelak masang 10 juga ni keng lampu ka. Keng ada sekenean boleh bes. Cak sikeng biasa masang malam male pente sosok tanya ki sangang ibu. Mangkana kudu sering ngebeda mun sampean tadi tukang siara amal mun asa kelangkong kare ngeberi ni kesesuaian ki ben orang saya beri mun orang ngaberi ning 1.000 saya kelangkong jeung lanceng aberi 1.000 sekelangkong cukup ka aberi 2.000 sekelangkong menteri terima abi Allah jadi ka cukup mana beri 5.000 palanjengan motor sekelangkong sampean sabareng menteri terima abi Allah menteri pereng nebelisen deui aberi 10.000 palanjengan boleh motor sekelangkong sabareng amal menteri selamat perjalanan mulai tidak dintangan bi Allah epering balsen dunya akhirat ya mun 50.000 pakomuan baru matur sekelangkong ka abang sabareng amal menteri Allah Subhanahu wa taala perjalanan selamat sampai tidak dintangan sampai mulai boleh ben sampean menteri masuk surga ben jemaah kuah mun abri 100.000 cak ambu mun tak teu ari compet sa sekelangkong ya kan sesuai catur kadang ngabri ning 1.000 deh ke pas asa kelangkong teu ngabuk pesena kerendengan jon telaki kecanteng lopot sing ngon telaki depak kada jenah pasar Selasaan pesena sehari kuwi temui dina orang kan mikir mun masang 1.000 ni ke bisa masuk surga anu apa masang 5.000 ka kabela aki tika si masang 1.000 je tak nanding surga 1.000 mangke ongke lah na cak gemi mangke 2.000 wah swarga ning 1.000 tak usah swarga kak tukang becak ibu tu mermer pasar deje tamberuh tukang becak kak di kantor becak mun kabere berapa kak 5.000 le tak oleh 2.000 kak nyampit tukang becak ya tak pok sing engkal lek mun 2.000 kok kengkeng penter orang ngepah ngocak tak oleh 2.000 tina ada ya kok tukang becak mikir tebang tak oleh sekali ya 2.000 lo apa-apa ya ongke nja kapan ongke pah yengkal le pasanta kapan ngebut pah ngocak sino pak ambu arab pelek abu maki becak mun santa ngari kapan labu mati deki kae nyampit tukang becak ya cek lah 2.000 minta selamat kakek ego majar pulan ding 2.000 paten ka ka swarga pah majar ding 1.000 masuk swarga ben jemaah de emak saya guana mangkana siapa ki berangkat ke masjid ngak gelak roh sampian buk takok selaki ni ke kelopai ke masjid dah kak iya le nyanguh nje sedia terkadang selaki atanya pc 2 beri 500 bimpu mereka hari ya dia men ke masjid kok ini beri 500 kota kamal kapan aja dan pani pasang kolonter sa masjid atau le kapi deh kak nyangku genteng ngabubung geger padahal gak dinto sebekal teti lampu na gulaban sampean ketika mati sedekah makanya Allah cerita dalam Al-Qur'an Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin orang saya mati mereka anyuon ke pangeran ya Allah kula cak tak mati ya haram tunya bagi masjid kapi kula cak tak mati ya haram tunya bagi gajatem kula cak tak mati ya haram pese bagi madrasah beri dem maka titipong ki beda kesempatan ke masjid banyak banyak kak 2.000 per Jumat sebulan andik 10.000 sampian thank you setahun sekalian beda je teman nyapur making 10.000 kak kajatem ni kenapa napoleh berdi keng ngusar cetak kamu tempat kamu haroman kak dintu faidan raja man masahayaduhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah mun beda orang yaum asyura nikah ngusap ke cetak kajatem setiap situng obu dari cetak nikah ngangkat derajat dari orang sing ngusar mun jatem obung 2.000 derajat yang kak mun jatem obung 4.000 sing ngusap 4.000 derajat yang kak beda saya tanya mun cetak ke gundul kok tahu tu pak kecedak saya di mana saya yosar aja
Iya pala gundul yang kebeda buung. Cak ni tereng penggalan salah tak beri pese ngusar beri ya karo. Orang ngongke apa hongke kia ka pentas tak beri pese ngusar dia pacek kaji na ubung jauh tempat ke bulus bus. Salah tak beri entar katas pakai yang teratanya embuung mariala ke ego. Penggalan penggalan mung an bener ta. Ada video neki pramila gak dinto. Pongki beda kesempatan long molong kan titik tinggi kak ben boleh kula ben sampean nyumpang sering kula ngabala setiap ceramah pembangunan masjid kula ben sampean nyumpang ke masjid nih kak setiap kau leban panjenengan wafat setiap kau leban panjenengan nyumpang setiap masjid nih kak yang kui abajeng masjid yang kui ngaji kula ben sampean sete maka ganjaran kak dintoh akili dek kula panjenengan aslinya sedekatin jariah nih bi ulama yarti wakop tapi tak kutu wakop cepon ulama maki abri ke wakop pada tidak kutu masjid tanah punten masjid ini kan le wakop kula ben sampean nyumpang saibu kan beni wakop nih ke saibu nih kak tapi maki beni wakop bi kulit sumpah ngaki dek ke wakop dek ke masjid sekak di masjid ini kejihaam bersifat umum maka setiap masjid kak dinto yang kui ibadah kencerna akili dek kulit sampean tak buambu amin Allahumma jadi pertama kuburan kak dinto bekal terak kalaban sedekah. Nomor 2 biqiyamil lail kalaban ahli jaga malam. Alhamdulillah mun am bener tak kubatir insyaallah pun malam jaga kapi. Amin Allahumma. Makane sape. Ini penting lah jaga gelu kak. Pola gua malam pah binar tengki bu. Mungkin makane sape gua malam makane mari makane sape pah binar sapian. Ya audu bu. Bejeng malam mun sampean sa bejeng ketibi tako selake jaga. Keng mun nyeuk naring lake cek pah kurdut sarung abu. Jaga kak jaga. Ya jaga engko. Hanya mun kadung jaga punya tahajud ya tahajud dek ini. Mun sangka saaba jenga tengah malam les sobaya karena siang alako usaha aki sebelum sopu sambian. Teti sopuna pengadaan masjid ki tarhim. Salatu wassalamu alaik. Nah, ini ketarhimnya mana buk? Seagabay ini kanya mana? As-Syekh Mahmud Khalil Husairi, sahibut tarhim al-Baghdadi. Keng biar yang bener bah yoba apa? Lik mu'alik. Ini mau dimalik mu'alik di sambian kan? Ini ke solawat nida berisa ada wakil solawat tarhim. Yoba lik mu'alik. Pula salatu wassalamu alaik. Kapan mu'alik? Ada menarta sekali ring Madura nih. Jadi ketika tarhim nika waktu sepuh kita masuk tetimun panjenengan dalam keberadaan abunguh cepon bahasa besana ngiding bahasa kasarah tuli abajeng niata kita tahajud nika kenging sepenting kita adan. Jadi bisa tahajud nika sebelum sepuh tak kutu kol telok mun sampean sejaga kol telok sengkak uta beki ngantuk. Pertama sedekah. Nomor 2 biqiyamil lail. Nomor 3 panapa kuburan nika bekal terak biqiraatil Quran kalaban ahli maca Al-Quran. Mangkin nika zaman ampun akhir kak Quran mulai banyak tak ibecah. Arapa tengki kelu saya sabek mangkan tak ikatela. Mangkan akan mangkin toleh Quran nika cek tas ngatas. Eka mas sajada yang par ya ada yang beri katok ya tas katok di Quran dah sabek. Tetiba na bejeng ikatela Quran nika. Mari apa jeng cek ndrece kemun tak tega Quran nika ibecah. Pala sengkap tikal janya abenya. Saayat pun mari apa jeng 5 bekto sampean 5 ayat sehari semalam 10 hari seket ayat sebulan terus seket ayat tak ikhrisah mun sampean tempo nang tenang tambah ngecidu ayat 3 ayat tempo na cek tenang tambah sama kra bisa salemper 2 lemper pada keng cek akhir seayat tak napa sepenting istiqomah khairul a'mal adwamuha wa in qallat sakus bagus kelakuan ni kasih bisa kelakuan terusan mungkin legan didik. Mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim benten tak apa pala akhir mari asar bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim insyaallah kompo yang 4 hatam tohen aja. Keng ni lebih fokus etempeng tak ngaji sekali. Kula ban sampean mangkin andi kompoi 5 hatam surat apa? Lo tambah hatam karena kula ban sampean mun ngaji karo ekadak sing Ramadan tok nika sing ngaji mun beda emik kale kemun teu emik kata ngaji.
Nggih dah bangki. Ketika makin tori long molong buk, mereka katu sampai nyari katok. Eka masa jadi ben ruku igulung beri katok ya deng pah Quran sabe. Pernah bejeng pasti eka telak Quran ni. Cek kamu tak teke ngaji gelu. Mun katok tandi nyari kerdus sehari misi kosong roh. Mun kerdus sehari misi kosong tak ada maki beda esena tak apa-apa. Tete mun ngaji sengkel lengakan sehari mi mata aja. Nyaman oleh 3 bulan sampean. Setelah Quran tak luang orang aja lempo engki. Dasan misan segala. Mentir Allah pada selamat amin Allahumma amin Allahumma pon jadi kelaban hadir ke acara haul sepertama kau leban ajunan atwa aki seteja almarhumin almarhumah dari keluarga Bapak Rifai semoga Allah selamat amin semoga Allah kenging rahmat Allah amin sehingga seteja sesuai sareng Allah isapora benten kul yakin hakul yakin seteja bengasupuna keluarga Bapak Rifai ka dinto isapora sareng Allah karena kanjeng Nabi sa'adabu tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya maki banyak tusah keng mun iya khole kemetu sana tidak sekali. Nomor 2 kalaban hadir ka haul tore paye ngak ca abe bekal abeli ka Allah mun aroma sa ca abe bekal abeli ka Allah kuleban sampian paste ngas teteh di dalam ibadah. Nomor 2 ketika tusah kuleban sampian nyuun sapora ka Allah sehingga orang searoma sa bekal abeli kelem kopur kuleban sampian cukan ayap siap untuk masai untuk masalamat ilmu kubur. Penapaan saus bisa masalamat ilmu kubur? Sepertama cepon ulama bis sedekah, pabanyak sedekah kak. Kendidien keng panuleh, saebu keng penare, wala banyak panabit. Engki na bangki. Mana beri 1 juta langsung eman, keng mungkin 2.000. Mik pala 2.000 nih kesek terima bi Allah. Tapi pangki mal amal masang mun andi, mun tak andi ya tak apa-apa kak. Pada tak andi, keng mun andi nyumpeng ke masjid salah ganjar na agili budian iya akhirat numpak masjid sampian titineng suratul mustaqim orang sa kurban numpak sape sampian senyumpeng ke masjid numpak masjid neng ibun mah tergantung sompengen nah iya papa ada ya mun nyumpeng 1 juta neng pai maman bun bodok roh mun beri 500 pang tapangan ibun tengah mun majar 100.000 dernya dari bun temo di bang labang deh mun masang 20.000 asana pelaka pang di luar na roh mun masang ning 1.000 ruah neng dekondek bebe roh masjid mangkat orang ngegeger ke babai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajirna minan nar Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة أما بعد سماحة العلماء الأعزاء والأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, akhussu bidzikri wa ta'zim, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Khalil Yasin Serabu Epon dari Bengkalan, sesangat abdina amul jaaki torto aji ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Aziz Syahid jukenan sesangat abdina amul jaaki torto aji ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Ma'mun sareng ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Masduk sareng ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Syarqawi ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Khalil sareng ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Al Ustad Suryadi wa yalihi ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Al Ustad Wafi sareng setuju para alim, setuju para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, seampun sopti hadir dek kadinto tempat, sanaus abdina tak anyebut dek ka asmaepon, tak mengurangi rasa hormat, sesangat abdina amul jaaki torto aji. Pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Tisa Ambender sareng setuju jajaran, sesangat beten kaula amul jaaki tercinta sayangi, sahibat dakwah, sahibal farah was surur was sa'adah, teretan Bapak Muhammad Rifa'i sareng Ibu Zainiyah sareng setuju keluarga besar ika dinto tempat, sesangat beten kaulah amul jaaki tercinta sayangi, mancermuka tuan rumah sekeluarga paring lanceng umur berkat umur oleh taufik ben hidayah tebel iman ben Islam teti orang setakok deka Allah paring namura rezekina rezeki si banyak si halal si teti syarat ibadah ben mancermuka bi Allah paring tuli dapat dek Mekah Madinah kalaban kabadan kempang beres ben selamat setejah perjuangan pengorbanan imal semangkin gak dintoh itu tiakina pengorbanan si ikhlas ben seeterema bi Allah ben mancermuka ikan tena selebih banyak selebih barakah ben manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Ajunan hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah pengajian, ajunan pencinta Rasulullah, pencinta Islam, pencinta ulama, pencinta Al-Quran, seinsyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Gusti Allah, saya sangat beten kaulah amul jaaki tercinta sayangi.
asyukur di ajunan Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, dan kula ajunan saat malam semangkin kaparingan nikmat sehat wal afiah, sehingga dan kula ajunan bisa bermuwajjah, bisa hadir ke tempat semuljah penuh barakah, mencer-mencer setuju kak dinto aropaki tante apolo ngaten kula ajunan sampai ke swarga kalaben setong tampar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin Allahumma. Salawat salam ngiring aturaki dek kajungjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekadima beliau ampun apek taten kula ajunan dari alam peteng ngale ke alam setera, mencermukaten kula ajunan sebagai ummatah Nabi Muhammad kenginga syafaat beliau langkong-langkong pagi hari kiamat, langkong-langkong syafaatal uzma, amin Allahumma. Syafaat kak dinto bede pak ekopur syafaat Rasulullah bede etempengan syafaat kak dinto bede neraka syafaat kak dinto bede sampai ke swarga syafaatah Rasulullah kak dinto bede. Orang bila ampun ngaule syafaat Rasulullah maka dunia akhirat manusia kak dinto bekal ontong, amin amin Allahumma. Eko pur syafaat kak dinto bede tore sebelum eterosaki kula acara eta agilu terus pak bodoh orang meler pak, tapi orang panika makin meler cek lebur maca solawat ke Rasulullah dari nama meler tadi kampingan apa itek lober ajem mata tangke lober sanyo lober kulkas lober sepeda motor lober meler tak cuma. Tapi orang panika makin meler cek lebur maca solawat ke Rasulullah sampai mun lederin lebur maca solawat ke Rasulullah bu mun maca solawat telengis tatangis bon totor lekas orang panika mate ya sedang lamate belum pak lupa hisab belum lomari di Allahumma sholli ala Muhammad depak ke kopur Rabu dua malaikat pasera malaikat mungkar ben nakir pak malaikat mungkar ben nakir panika ngibe gede na pak buruk napa boleh karo orang sakampung orang telo desa mun ngangka napa boleh sampai angka aguli tak aguli. Orang seyantar ilum kubur panika pak bainal ainain yantara mata dua nih seyantar manusia yantar mata dua bila lebih orang saya tak apa jeng teh terus selamat tu kuleban sampean amin. Rabu dua malaikat mungkar ben nakir ada bu malaikat mungkar nakir aja meler tahu sanya tanyakin pam petebuk ya bahasan reng am bener ya ada bu malaikat nakir entos lu toko itu kan ya Allah tanya aki ke lu mari mun tak tahu aja pas kedua kok periksanin bi malaikat marabbuka siapa pangeran apaan sering lemeler pak karo awa-awa tak tahu aja marabbuka wah arapah mel penyaring bu mel ada bu malaikat mungkar pam petebuk kiri entos geluh
mun sampai 3 kali tanya kinta jawab maren pas kedua hi on akhirnya masuk tanya akinah si nomor 3 Pak pas bede keluar dari patuna kubur orang ganteng room pas entar ka mayit paning pas nang esetin mayit pangucak orang si ganteng si room paning mayit mban mun etanya akin bi malaikat jawab ajawab mayit benih keng tak jawab keng tak tahu iya kalau bahasan yang bener ya Allahumma sholli ala Muhammad tore jawab ibu lana periksanin bi malaikat marabbuka siapa pangeran abon ibu lain bi segentang sirom mayit jawab Allahu Rabbi ajawab mayit pani Allahu Rabbi wa man nabiyuka jawab Muhammadun Nabi ajawab oleh mayit Muhammadun Nabi sampai 6 pertanyaan ibu lain bi orang pensegenteng pani sampai mayit pani katahu ajawab kapi ka pertanyaan malaikat alhamdulillah salamat alhamdulillah nyorot malaikat ada bu Pak mayit naumatal arus tedung ban papada ben tedung mantan anyar Masya Allah coba tore geser kaset gula ben sampean kalambe ki mantan anyar karo seneng napa penten Pak seneng napa hunten seneng napa enten Bu seneng orang bener nih kamu mantan anyar malam pertama benih tanang pertama si alako apa sokoh atu sokoh bener Pak dari sokoh terus ajalan ke atas tingda Pak kata otak guli baru tanang si alako bener Pak makanya debun Rasulullah kula ben sampean mun mari apolong tedung ben bini pertama separlo ibe coy pertama separlo iya say tanang arapa kar tanang ria si ageng rageng teh ngaleng marang mi tahu ke hori sering lalakon na teh Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad atanya mayit sera sampian datang ke kanto malain gula kangkui ajawab pertanyaan malaikat sehingga gula salamat pas era sampian ajawab orang segenteng serom nih Pak gula malaikat gula nika solawat sampian karobi Allah pateti gula nika solawat sampian gula mangken panika iutus Rasulullah pakon bi Rasulullah entar kakanto kangkui malai sampian ajawab pertanyaan malaikat amin Allahumma syafaat Rasulullah mangkan tore ten kula ajunan si Arab syafaat Rasulullah mangkana orang bener palebur maca solawat ka Rasulullah Pak ore pasannya mian lapar ngantok na pageng mati ya teh ayo pa semangat Bu oi ka dintok wah abang kok kiai Bu monetikanin kiai kak dintok pas oi pas anggas Bu oi ada kan kompoi apa kok Bu Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad orang lebur maca solawat ka Rasulullah insyaallah bakal ngaule syafaat Rasulullah amin gua orang lebur maca solawat ka Rasulullah nikah berarti cinta ka Rasulullah amin beda setong hikayah beda setong cerita lambok beda pemuda Pak terus lagi ya dari lebur maca solawat bila ajelan maca solawat melolo bila soko atintek solawat sebaca ka Rasulullah bila soko kangan atengka solawat soko kacer atengka solawat setiap atentek maca solawat ka Rasulullah
pangkibi Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri intarin orang penikah ke kenapa Imam Abu Sufyan sampian cek lebur maca solawat ke Rasulullah setiap soko alangkah setiap soko atintek setiap soko atengka solawat sampian sebaca ke Rasulullah sampian cek lebur maca solawat ke Rasulullah mungkin ada kenangan khusus ben Rasulullah terus lagi ya ajawab orang penih Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri abdina lebur maca solawat ke Rasulullah bahkan setiap langkah abdina maca solawat ke Rasulullah lakar beda kenangan khusus ben Rasulullah tanya kibi Imam Abu Sufyan napa kenang nake ajawab pemuda penih abdina pernah acelenan ben orang sepo abdina Imam Abu Sufyan kakak emak ke Mekah haji manteran tuli dia pak sampean pak saya tak haji manteran tuli haji saya tak ada pak saya pak manteran tuli dia pak boleh walan mangken lukun Islam bi orang am bener layau ba lukun Islam benilai mak kiai karep ampak anapa hajian sobung pon kiai insyaallah tahun datang bede pak amin mun gula tak pati kepikiran pak telo kali pon de pak serepot gak empian ni kemakai songkok pote palsu dia mantra tuli asli amin abdina pernah acelenan ben orang sepo abdina kakak emak ke Mekah haji tapi ting ampun dapat ke Mekah Imam Abu Sufyan orang sepo abdina sakit orang sepo abdina kain to aneh sakit napa ke tabuk kadin to bere muwa kain to au baropah teti celeng abdi ngitek akhir abdi nangis ke Allah matur ke Allah keangkui kesembuhan orang tua abdina keangkui orang sepuh abdin kain to saya sehat beras matur ke Allah abdina mari adua beda kejadian aneh kak dinto Imam Abu Sufyan napa ke pas beda ondem tebel pak tebel aku lung roh munyandeng dinaik kok cak lak palak tahun thank you pak jadi mun aku lung lak palak tahun terus pak akhirnya dari ondum setebul panik keluar manusia genteng berpakaian serba putih pas turun orang ke bebe panik pas entar kareng tuan anak-anak sesake semua au beceleng setabuk bereka pas tabuk pada kayas tani alhamdulillah abid kelpes pas muah se au beceleng iosap pas beli one pole aropa manusia jadi tak kerjet si anak mator pasera panjenengan ajawab orang segenteng seberpakaian serba putih nih kan berpakaian serba putih ulun ke pengajian kanto awal LPI Laskar LPI ini tenang siapa selaknya lah Haria muni pagaloren tembak buru kade dia gelu are tanpa mundur awal magi kiai na tahu mare na mulai na awal la boleh walan kadang gula mun daerah timur munda tengah jemput kencing mulai naik torot tak apa ada ben tisu orang mun maringakan posang nyari tisu mari yang ku ibu uang tisu na pada ben kiai mun kita makat mulai bori Pak Rifai AWA sengak selaku malam Lek Sarkawi mulai bori sengak selaku malam kak sampai gelek ki buru telepon bodi ka imah biasa mun berapaan parlo tapi deki bila mare dia kapan mulai ke hori ku bah bede telepon tak posang kiai ada gelura Allahumma sholli ala Muhammad mentar muka deking para ulama para habaib nih oleh barokah tak hajat dunia akhirat amin terus Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya terkerjat si anak pasera ajunan ajawab orang segenteng seberpakaian putih penih gula nabi na sampian ke
gula Muhammad bin Abdullah, gula Muhammad Rasulullah. Tegercut anak nih Pak. Duh, ya Rasulullah, keistimewaan panapa sebeda ng orang sepo abdina sehingga ajunan toron langsung ke aku mengobati orang sepo abdina sesongkan. Napa jawab Rasulullah? Ke estona reng tuana sampian cek raja na dosa. Pak estona orang sepona sampian raja dosa tabu nikah bero karena reng sepona sampian lebur ngakan bereng riba bereng penyareng bereng riba orang lebur ngakanan bereng riba ku laku akhirat tabuun be penyareng tabuun be padeban gunung paling raja na gunung tabu dia ai sedere dia katetian dari apoi neraka mangkana orang ampender jak bur lebur ngakanan bereng riba jak bur lebur alakoh jadi ketos gritos mau tang seket kotu majar satos badat ada ana pareng mangken ni kadarin lebur katunya mangken ni kamun miskin tak pateken rekan orang bu jareng latua kakek amen bungem-bungan bu ayo make segene tak keng oleh nembun dia. Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Pak zaman mangken mun miskin tak pateken rekan orang napa boleh kalau orang biasa maki kiai mangken mun miskin tak pateken rekan bi orang bener penyaring bener beda orang kiai nang bener alim keng miskin bi orang bener tak pateken rekan iyon jeng tak pati yang kapan dateng paling karo esapa sampian make toju iku. Tapi coba yang bener beda kiai tak pati alim keng sogi mobil Alphard iyon jeng bi orang bener ki jarak 50 meter laju go kabi pelero setekem beda tade penyaring beda tade mau renga. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pon hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sebeten kula amulja aki mangkana cek bur lebur ngakan bareng riba estona orang tuana sampean nikah raja dosa keh debun Rasulullah muah au beceleng nikah dari raja na dosa tapi beda keistimewaan orang tuana sampean nikah keh kenapa kento ya Rasul mun ngiding sebutan asma Muhammad langsung maca solawat kagula amin mun ngiding asmana Muhammad langsung maca solawat ka Rasulullah ketika istimewaanna mun paoreng panika lebur maca solawat ka Rasulullah mangkana Rasulullah turun langsung Pak mangkana orang lebur maca solawat ka Rasulullah hebat Pak terus debuna ulama orang mun maca solawat dari colok ria keluar terak padeban gedop roh agak malam mah kujuk gedop ben kelap enah engkau ngitek eroma isare ngitek iya ngitek Pak ngitek de emah kageluna ni bini ada pahelang makelap-kelap Pak alhamdulillah terus pengajian padeban gedop keluar terak dari colok demun ulama orang mun maca solawat ka Rasulullah akhirat terak nikah mengelilingi seluruh penjuru akhirat terak nikah bi Allah pada cimanu jadi apa bu manu
manuk nikah andi lembeng 70.000 lembeng per lembeng andi cetak 70.000 cetak per cetak andi muah 70.000 muah per muah andi lesan andi colok 70.000 colok per colok andi lesan 70.000 lesan per lesan maca solawat ka Rasulullah 70.000 solawat. Beda ulama madebu mau tasbih 70.000 tasbih per lesan nih mau tasbih 70.000 tasbih parlona minta aki saporana orang se maca solawat ka Rasulullah. Amin go teh. Ya orang apa dina teh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang mun lebur maca solawat ka Rasulullah berempat tasbih puluhan ribu kali puluhan ribu berempat juta tak buat kalkulator teh apa boleh sampai ribuan tasbih terus lagi bu kula ben sampian debuna Rasulullah maca subhanallah sekalian pas eterema bi Allah tapi bi Allah tak belis kalaben kenceran tak belis kalaben suarga tapi ibelis kalaben arta ibelis umpama kalaben mobil subhanallah setong mulai dari umat Nabi Adam sampai mangken per orang meloh bagian mobil 10 subhanallah setong mun ibelis kalaben mobil bi Allah mulai dari umat Nabi Adam sampai mangken per orang meloh mobil 10 Pak alhamdulillah maca alhamdulillah sekalian boy pas etarema bi Allah pas tek belis kalaben swarga pas belis kalaben beseh umpama maka mulai dari bumi ampos kalangi arepos sak dari beseh kan nyaman orang ampun dermunaga baya Roma tahu sama lebih beseh maca alhamdulillah sekalian posak di beseh sampai orang yang mati kececian besek kan iya teh Allahumma sholli ala Muhammad menteri selamat kabi amin mangkana syafaat Rasulullah kadin tobad eko pur bada syafaat sampai katempengan bada syafaat Rasulullah pak bu kula ben sampian etempengan ku laku engki mun oleh syafaat Rasulullah make benyaan amal cubaan ting etembeng maka bakal lebih berat kasekangan amin gua lebih berat ke amal bagus amin lepas dari tempengan bada dua kenengan mun bereen kasekangan suwarga dadi jaminan tapi seka kobater mun bereen kasekacer tandena orang sekaler apolong ban orang kafir terselamat. Jadi kula ben sampean mulai syafaat etempengan masuk ke tempengan maka kula ben sampean lebih banyak amal cobaan mun oleh syafaat Rasulullah tila etempeng lebih banyak ka amal bagus lebih berat kasekanan amin Allahumma sampai ke neraka beda syafaat terus lagi Pak terus lagi Bu orang masuk neraka mun ngaule syafaat Rasulullah maka bakal iangkat dari neraka bi Allah bakal iyalle ke surga amin go teh duh umpan tokol di gelas re maring ka teh amin Allahumma masuk neraka mun oleh syafaat Rasulullah bakal iangkat bi Allah ngalle ke surga sampai surga ni kapak bede syafaat kula ben sampian warga menoleh syafaat Rasulullah jan apa tengki pangkat tabi Allah amin amin Pak
kulaku beda orang yang nyeret yang ibudin Rasulullah. Rasulullah masuk surga dibudi beda norok umat yang nyeret ceng. Ya Allah tibi Rasulullah kamampian abdina ngiring ajunan serampian abdina umat ajunan engki amalan apa abdina orang sealatinin anak yatim abdina kafilul yatim misam Rasulullah ongki mun senikah tori reng bereng ke swarga amin amin mangkanda pun Rasulullah ana wa kafilul yatim hakadha engkau ben orang sealatin anak yatim di akhirat hakadha pada ben riya tak jauh along polong mangkana paling bagus setisah mun iti saja beda anak yatim apa seelacini tapi paling cuban tisah mun iti saja beda anak yatim apa terlantar paling bagus Roma mun Roma dia beda anak yatim apa seelacini tapi paling cuban Roma mun Roma dia beda anak yatim apa terlantar maka ada pun Rasulullah engkau ben sealatin anak yatim di akhirat hakadha pada ben riya iku amin terus selamat sampean Pak penyaring terus selamat sampean terus bejre ke Khalil Yasin Rabu alhamdulillah berarti gue tahu sabit abid terus sampai gue berempah semalam kan gendeng kok apa suruh semalam Allahumma sholli ala Muhammad terus selamat orang yang bener dapun Rasulullah telok kalako apaan mun terus selamat pertama amsik alaika lisanak jaga lisan bu marah nyampit mbak coba lekanan rang melarang kaki bu jaga lisan pak anak lisan me pakon jaga al-lisanu jirmuha saghirun wa jurmuha kabirun colok nikah berengakeni keng tu sana raja caam bener colok riak lo bengakeni keng bahaya na raja mangkana mun colok selamat angkuta beden selain norok selamat angkuta beden selain de matoro ka colok kabi pepeh matoro ka colok can pepeh lo ben mun abentang teteh jek korsokor abenta lo kake mun salah caca saya tapok bi orang beni kake lo engko iku bener tabu matoro ka colok tengate mun abenta lo kake mun salah caca seduas beni sapa engko lo maka dawuh Rasulullah salamatul insan fi hifdzil lisan selamat manusia tergantung colok mun colok selamat manusia nikah selamat torot make dango ca amin kok tele sangka senyuruh amin Allahumma pertama terus nomor dua terus selamat orang yang bener dawuh Rasulullah wal yasa kabaituk pacemper mana Pak Jember mana Bu Roma Jember napa Roma seraja enten mangkene kan tasyakuran selamat na Roma ya ini kita masuk bahas di tengah ni sukun ni Roma tingkat keramik beniga ni ke Roma Jember tapi napa debun ulama kayak di ngaki orang yang bener termasuk Pak Rifai ben Ibu Zainiyah sekeluarga Roma Jember debuna ulama tergantung orang seduduk eromaja mun seneng neng eromaja ahli taat ka Allah ahli ibadah ka Allah Romaja bekal Jember amin mangkana Roma debun Rasulullah parlorokat apa rokat ambil celang molos enggak sampai enggak naparo kata nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran ro kata dua pertama debun Rasulullah apaan pertama bejengi bejengi romana bejeng apa bejeng sunnah mun farduna ka masjid tahajud eroma rawatib eroma nggih duha eroma bojongi
Orang dina salah teh bojongi. Aduh salbut roh mana. Beda tade. TV kan sehari semalam tak buambu. Beda tade. Penyaring. Beda tade. Saya setel nih benih. Beda tade. Ngastet teromar debun Rasulullah. Bahkan gambar-gambar jagor sabak Roma aja. Kadang reng bini dina paha futu nyeklak. Tak kodungan alboron. Kok kang ngekir-kir. Sokon regesen. Kayak posak dipeces. Nyandeng dina posak dibaut. Leer panuwen. Muana cereubeueun. Pahaningkang. Benih karo malaikat make tamu iya buru. Bener engki. Penyaring bener engki. Pala terpaksa sampean nyaba foto. Sabak foto ulama. Ke Ponyo Anyar, ke Tebetah, ya ke Khalil Yasin, ke Khori, ya bola pajur wae berpataber. Lah coba agari ya monte alam tibi, siapa sih ngalam jelakan lah coba ongku, thank you bu. Aduh ingkir, lupan tapok kemarin aku. Mida iya dengan bener ya. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Terus nomor 2 kata Roma aja debun Rasulullah apa? Bacain Al-Quran. Bacain Al-Quran. Benih lagu India be. Tumsi miri jahi janam si maino piar kia. Apa artinya tak tahu kia. Yang lah ngocak kok gaji. Terus mandiran dadi aroma si barokah, mandiran dadi aroma si amanfaateh. Amin Allahumma. Roma Jember benih Roma tingkat keramik, benih Roma si raja. Tapi tergantung odi si orang si duduk nang Roma penikah. Mun ahli ibadah bentoat ke Allah Roma aja bekal Jember. Thank you Pak. Mula Roma Jember make cope arsa lebar Pak. Thank you. Tapi mun Roma tak Jember make raja arsa cope. Coba reng dina dia. Roma nak ini cope tabing. Keng bini rotoro oca anak rotoro oca legeh. Thank you Pak. Make tak ngakui AC celep. Keng pagelar Roma na tingkat Roma na raja. Keng bini na ceremi. Anak taro toro ocak tampurat leng-leng. Aulang mo. Bener. Pakai aja bener ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana apa Jember Roma. Lebih Roma akhirat. Terus. Siti Rabi'atul Adawiyah. Nika bini. Keng magi bini berdasar ada Bu Wali. Arapah dari bagus seorang bini. Bu. Wala bisa ninda orang yang bener magi kayak lagi ente nyaman ninda. Ada Masjid Rabi'atul Adawiyah. Magi bini orang yang sehat langale kuburan ka ada. Ten dewi sampean kapan mulai marenda Pak karo mana pas ngale kuburan. Pun areh setiap saat kuburan pada kayak bacaan Al-Quran di Siti Rabi'atul Adawiyah. Ting sete ibitong hataman Al-Quran nah berdasi ada bu 1000 kali hataman Al-Quran. Masya Allah demi Jember Roma akhirat. 2 Khalil Yasin Larabu ya. Mun kok karo let salet ya. Korang ya ungga TV. Telok terus salamet terus lagi ya. Wal yabki ala khati'atik. Mun andi salah ka Allah tuli tangis nggih. Tuli tobat ka Allah. Kula ben sampean ala dosa tuli tangis ka Allah. Tobat ka Allah. Orang bila nangis atas kesalahan ka Allah nika tandana orang selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak orang bagus nika benih orang setan di dosa.
orang bagus benih orang yang tak pernah ala dosa, karena tak mungkin manusia ni selain nabi rasul mun anyama manusia mesti pernah ala dosa ben mesti andi dosa make kiai pada abe kiai tak baik eber je mun ngatahu endeng bini ratin pada pada ke Holili Yasin pada ke Hori apa boleh pasera yang bagus orang si ala dosa pas ngapur waki atau bet ke Allah subhanahu ni ka orang bagus mangana talangkong sabora manusia gadin tomun ala ko maksiat sing ngajak sombong manusia ni kamun ala ko maksiat sing ngajak bangga engki iblis bentopoto na elaknat bi Allah sabe nang neraka bi Allah khalidina fiha sak lanceng nang neraka Allah anapa karena iblis penikah ala ko dosa pas sombong ke Allah. Makanya orang yang bener saya nggak menolak maksiat pulang kadang bahas sombong dan bangga intar ke pasar selasaan mulai bah intar ke burung burogi ka kita nerongkok gila itu apa engkau intar ke pasar selasaan ketemuan Ben Fatimah murda jejuk entekuk bengkok ngebingkok lembu dia Masya Allah ala ko maksiat bangga orang enggak pergi kesemalat ngaule pengapuran Allah subhanahu nih telok terus selamat jaga lisan pacumper Roma mun ala ko maksiat tuli tobat ka Allah terobat jerada pun Rasulullah telok kia kalakoh napaan pertama kutun halalun rezeki si halal manusia ni kamu lah rezeki halal manusia ni ka bejre pak amin kote lah minum geluh